Spomenik Stefanu Nemanji svečano je otkriven u prisustvu najvišeg državnog i crkvenog vrha i taj događaj je označen kao jedan od najznačajnijih u ovoj godini. Idejno rešenje spomenika, njegova cena i lokacija podelili su javnost u Srbiji i izazvali žestoku polemiku. Da li nas spomenik osnivaču svetorodne srpske dinastije i srpske srednjovekovne države deli ili spaja, upitali smo sociologa Slobodana Reljića. To već više ne postoji to što ste vi sad pričali kao podjela u Srbiji. To u stvari, to što se desilo oko spomenika, to je klasična, dugo trajajuća podela u Srbiji. Imate tu jednu grupu političara koji su u predizbornim kampanjama i u tim opštim izjavama, da su oni sad u saglasnosti sa narodnom voljom. Imate tu ekipu koja je vezana za nevladin sektor i dio opozicije koji je uvijek protiv bilo koje stvari koje ima veze sa održavanjem srpskog identiteta. I onda taj sukob jeste bio u stvari između te dve grupe. Naravno, u ovom slučaju, pošto Nemanja, to jeste sastavni dio našeg identiteta i nas ne bi bilo bez, nas u ovom smislu kakvom danas postojimo ne bi bilo bez Nemanje i uopšte te političko-crkvene strukture koja je tad nastala. To je sad sve završeno. Evo sad je pitanje, dakle što se tiče ovih drugi, njihov sistem vrijednosti ostaje antinemanjinski. Međutim, ovo je sad problem sa ovima koji podržavaju Nemanju. Oni će sad biti pred raznim iskušenjima da vidimo da li oni stvarno drže do vrijednosti koje su nama ostavili Nemanjići. Jedan od meni pada na um, dakle, dok je još to bilo, onda nam je ministarka za odnose među zajednicama, ne znam kako se to zove, objavila da će ona sada pokrenuti tu kampanju o zakonu o istopolnim brakovima. Pa da se Nemanja držao istopolni, da se držao nas danas uopšte ne bi bilo za tih 1000 godina, taman bi nestali. Tako da ostaje da vidimo kako će ovi koji su to podržavali, kakav će njihov odnos biti prema vrijednostima koji su nama ostali od Nemanje. To će biti jedino zanimljivo. I drugo, nema sumnje, to je jedan spomenik koji svakako služi na čast onom koga urade, bez obzira iz razloga koji je dugoročno, koji stoje dugoročno. Iz toga to će nešto tu, taj spomenik, on će vremenom se naviknuti, on je sad djeluje onako nestvarno u tom prostoru. Mi ćemo vremenom se naviknemo na njega, to je jedan onako umjetnički urađen, ozbiljan spomenik i to jeste, bez obzira ko ovde bude na vlasti, koliko bude držao se do toga, on će uvijek biti neka vrsta opomene da se ipak moramo držati onoga što jesmo. Iako istoričari umetnosti ukazuju na brojne propuste u ideji i realizaciji vezanim za spomenik Stefanu Nemanji, iz vlasti su poručili da su kritike spomeniku uputili autošovinisti koji smatraju da je samo slaba Srbija dobra i da su Srbi jedini narod koji nema pravo da slavi svoje vladare i svoju istoriju. Ono na šta su ukazali poznavaoci umetnosti jeste da statua ne odgovara ni našoj tradiciji, ni ovom vremenu, ni shvatanju Stefana Nemanje istorijski gledano. Kao problem se navodi i veličina spomenika u gradskom jezgru, kao i mnoštvo ikonografskih problema koji nemaju nikakve veze sa našom tradicijom i u koju je ruski autor uneo elemente iz različitih perioda. Sociolog Slobodan Reljić prokomentarisao je ovo velelepno delo rečima da se radi o umetnički ozbiljno urađenom spomeniku koji će biti jedna vrsta opomene i podsjetnika koji će čuvati naš nacionalni identitet nezavisno od toga ko bude bio na vlasti.